Tengok kalian, gengs. Oh my god, masa kayak gini gak ada yang ngambil? Astaga. Hai. Hai. Tunggu. Kita mau metik stroberi. Rame banget. Sini. Karena kebetulan ini cuacanya mendung-mendung gitu loh, gengs, tuh. Jadi pada metik stroberi semua. Yeay, halo Zoe. Aktung, aku tuh gila rame banget. Asli. Halo. Yeay. Andrila di loket tapi antri dulu ya. Mereka mama sediain sini, kasih lihat. Ini loh yang kecil-kecil gini. Yam, kita gema runta. Sini. Sini. Yummy. Nyam. Kayak kita udah kehabisan ini. Tuh dia udah lari-lari kemana? Kita kemana ya? Kita kesana deh. Halo. Kemana kita? Cari, ayo cari. Lari, cari. Iya, bensi Vinten pas road. Kalau ada yang merah ambil lenang ya. Dos. OMG, mama kalap ini. Tapi nggak merah-merah banget nih, lihat. Cari di mana ya? Ini dia. Wah. Oh, ini ambil. Bisa langsung mau dimakan? Ya tunggu dulu. Dah Sowi, ini gross. Yang merah. Yes. Ini udah nggak kebagian lagi kalau kayak gini. Orangnya bejibun. Bisa. Sowi, ini lagi. Mau? Mana sih? Yang merah banget kakak, yang merah. Gansrot, harus merah banget dia. Ini nah, ini juga bisa nih sudah. Lucunya ya, tahun lalu si abang juga pakai celana merah. Terus tahun ini dia pakai celana merah. Itu nggak mateng, Lui. Kayaknya kita paling ribut deh, gengs. Ini berasa kebun sendiri. Masih banyak. Tenang aja. Tuh. Lui. Jangan gitu, nggak boleh ditendang. Nggak boleh. Ya, kalau nggak mama ketek kakimu nanti. Ih, tuh ini lagi gede. Tuh, gede banget. Iya, itu bisa. Doi mau makan? Mam. Enak ya? Enak banget. Buju. Yummy. Udah, buang. Terus. Satu lagi katanya, no eyes katanya.
Mama cobain ah, ini walaupun gak merah-merah banget. Nggak mau. Nggak mau sih sama maknya. Ini manis loh, geng. Manis banget. Lagi ah. Ini padahal dia tuh nggak merah banget tuh, lihat. Wow. Gila. Lihat, gengs. Lihat dong, gengs. Wah. Ini udah tradisi kami tiap tahunnya dari zaman Mama dulu sama Abang masih pacaran juga udah pergi metik stroberi. Sama Inang, sama Eda. Wah, ini gila merah banget. Paling ribut geng kami. Paling ribut pasukan Marpaung paling ribut. Wah, dia. Kamu kok petik yang hijau-hijau sih, Nak? Nah. Nanti Mama sortir lagi keranjang itu. Ih, gede nih. Wow. Louis, ambil yang root. Ini nah. Duo gadis sama papanya tuh. Gimana? Makan lah, makan enak. Kok nggak merah sih? Louis 9 di road dah. Yang merah. Ini loh. Ini loh. Tuh. Jadi gengs, kita tuh harus lihat kanan, lihat kiri gitu loh. Jangan cuma di satu. Oh, ini nggak bagus. Cuma di satu sisi aja. Halo. Nah ini yang road. Yang merah. Nih road. Nih. Nah. Sini dulu, sini. Sini biar Mama lihat dulu. Ini nggak bisa ini, Louis. Das ist schon. Das ist andere. Masih belum ada nih isinya. Papa, Mama Erdbeeren. Mama Erdbeeren, Mama Erdbeeren, schau. Yeay. Kasih Louis. Kasih Louis. Ja, hier komm. Ich kann dir jetzt nicht immer helfen. Schau mal. Mhm. Oh, inilah sayang dia. Ja. Wow. Müssen wir kommen. Dia komm hier. Hier. Komm mal, Louis. Achtung. sini, Warte, ich muss den rüberheben. Warte, Louis, gleich. Louis, gleich warte auf Papa. Wow, gengs. Ini serenteng. Merah semua. Wow. Mama, du hast so viele Erdbeeren. Iya, banyak banget ya. Hab irgendwie 4 großen Erdbeeren. Wow. 4 biji. Mama, Merah-merah semua, gede-gede. Wow. schwer. Mana? Wow, gede ya. Enak, coba makan. Enak. Wah. So, kannst du aber, wir können immer öfter Strawberry
bisa ambil. Warte, Louis. Ah, Ya udah nggak bisa lagi nih sayang. Udah full banget. Lagi Zoe. Lagi itu lo gede. Mama, ich habe einen Mini-Apfel gefunden und das ist ganz reif. Ist irgendwo in der Mitte. Muss ich kurz Kenapa dilihat-lihat gitu? Schau, Mama, ganz Ini nah banyak Zoe, banyak nah. Mama, Iya. ganz mini. Und Mini strawberry. reif. Ya mini strawberry. Louis stop. Dick, dick, dick. Zoe duduk. Wow, kita udah metik banyak sekali nih stroberinya. Look me in. Look me in. Kamu kenapa nih yang kamera? Apple. Hey, guck mal nicht. Samantha? Mana sementanya itu? Punya Zoe ya? Punya mama. Ini punya mama. Ini punya mama. Ini Miem. ya. Sama, pilih. Wow. So mini. Kannst du mir zeigen? Kleine, Mini Strawberry. Ja, Ini ne? strawberry. Jetzt so. Papa, schau mal. Schau mal, was kleine Äpfel. Und das ist ganz reif. Schau mal, Papa. Papa, kleine Äpfel. Wow. Reif. Das ist das. Tahun lalu pas kita pergi tuh panasnya ampun. Ayo Zoe jalan lagi kita ke belakang yuk. Tahun ini tuh adem sejuk, ini berasa di Bandung gengs. Kalau di puncak alah sejuk-sejuk gimana gitu. Adem Adem banget. banget. Adem banget. Adem banget. Adem banget. Adem banget. Adem banget. Adem banget. Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Sejuk. Susuk. Sejuk. Dijuk. Mantap. Mantap. Tep. Tut. Mantap. 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 Iya mantap. Ya mantap. Kok mantap sih? Mantap. Mantap. Iya betul. Mantap. 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 Itu. Ini masih. Hah? Ini masih besar banget ini tempatnya tuh. Kita keliling yuk. Walaupun keranjang mama ini udah berat sekali, gengs. Tuh. Jalan yuk. Itu juga masih banyak tuh yang merah-merah tuh. Wow. Hop, nyebrang. Turup. Karena mama lihat sini yang merah-merah banyak sekali. Banyak sekali nih merah-merah, gengs. Ini hanya dilewat-lewatin oleh manusia-manusia. Oh, tapi dia ujungnya masih putih-putih gitu tuh. Enggak deh. Ini merah banget. Ini merah banget. Ini juga udah lumayan lah. Yang ini keinjek-injek sayangnya. Ya, mama. Banyak banget gila. Ini dilewat-lewatin orang doang. Banyak banget sini, gengs. Tuh. Ini yang merah-merahnya itu yang merah dark gitu. Tuh. Kalau kata orang Batak ini nggak diterge sama orang-orang ini, nggak tahu kenapa ini nggak diterge. Dia emang agak-agak berpasir. Tengok kalian, ini kayak gini nggak diterge, tengoklah. Ini nggak ada orang sini, enak duduk aja kali di sini ya kita ya. Kita duduk sini tuh, merah-merah semua. Sayang kali. Tuh,
Sayang kali kan. Tasnya mama tinggal deh. Mama petik di sini tuh, lihat gede-gede. Oh my god, gengs, lihat. Ja, hier is een veel rood, oder? Aber die Leute fliegen nicht hier, komisch. Iya, karena kelihatannya sedikit, tapi ini merah-merah semua yang di sini, lihat. Bagus-bagus. Tuh. Semuanya bisa dipetik. Tengok loh. Kanan kiri. Kalap. Pada duduk. Aduh. Oh mein Gott, das ist rot. Ihr habt gar nicht gesehen. Nein, du will ich. Ihr habt gar nicht gesehen, da ist gleich eine rote. Das ist die Wahnsinn, ja? Ich habe auch eine rote. Enak banget. Oh ja, das ist rot. Ja, das ist von dem, was Papa gegessen hat. Duduk manis pada makan. Itu juga di sana banyak banget yang merah-merah. Tuh, segerombolan tuh merah tuh. Tengoklah. Wow. Kelihatannya sedikit gitu loh, gengs, kan nggak rimbun, tapi buahnya dia itu bejibun dan segede-gede gini dong. Cuma diliatin orang-orang aja nih. Gile. Oh mein Gott, ich hab die Tuh. kleinste Erdbeere. Iya, Zoe, itu ambil. Die kleinste Erdbeere. Tuh. Oh mein Gott. Schade. Papa, schau mal, was ihr habt. Erdbeere ist schon in meinem Fuß. Auch noch mal so rot. Ini mah bikin kalap yang bagian sini nih beneran. Zoe, ribut banget sih marpaung ini. Tuh, sudah nggak muat ini. Kalian, gengs. Oh my god, masa kayak gini nggak ada yang ngambil. Astaga. Sayang kan dia daripada busuk. Hei, Mama duduk mau makan. Makan yang oren-oren biar metik yang merah-merah. Wow, Leute. Achtung, damit drüber. Aufheben, ja? Da ist noch eine auf. Der Uli ist noch nicht frei. Hier unten gibt es noch nicht Wasser. Hey, Papa, Mama. Udah. Muss kein Äpfel essen schon. Irgendwie. Schau mal, Mama. Was hat Papa für mich gegeben? Ya. Rockstar. Schau mal, Rockstar Erdbeeren. Udah. Yay! Udah, kita udah ready, kita udah. Bre? Ja, das ist auch Firmen. Jetzt sind schon fertig. Ja. Popstar Erdbeeren. Ja, gleich. Wo ist meine Rockstar? Ah, da. Da, ja. Sebenarnya masih banyak yang gemes-gemes minta dipetik, tapi Rockstar. keranjang kita udah full. Zoe, du hast schon wieder verloren. Na, wie ein Mädchen wächst. Embernya Kidos juga udah full. Ayo, sudah. Stopp jetzt. Ayo, Oh ja. ayo kita pulang. Itu Ja, komm. Mama udah ngeliat yang gede, Mama ini nggak tega. Halo, nggak tega. Tuh loh. Masih pengen nyomot. Ini gede banget nih, lihat. Salim. Halo Malik. Hallo. Hai.
die ganze Zeit, Papa. Achtung, nicht so Waktunya, waktunya bayar. Happy, kita udah kelar. Oh iya, dapat stiker mukanya Louis, lihat mama sini. Mukanya belepotan. Hai wow. Hai. Hai. Hey, aber brav. Nur schauen. Hai. Hai, come, ayo. Cute banget kan bawa ember kecil kayak gini. Ini tuh sebenarnya ember ini loh, tomat cherry. Oh, dapat buku stroberi. Oh iya. Keren ya. Ya, yuk. Jadi kami kan doyan banget tuh tomat cherry. Belakangan ini tomat cherry supermarket jualnya di ember-ember gini kan. Terus aku bilang ke si abang, jangan dibuang embernya, biar aku cuci. Kita pakai buat petik stroberi. Lumayan isinya. Jadi kita tadi bayarnya 12 euro 10 sen. Sayang, wie viel kilo war das? Oh, keine Ahnung. Gak tahu ya berapa kilo ya. Bill hast du nicht? Nah. Dia ini nggak pernah ngambil bill. Bebe. Apa viel? Oh. Dibayar ini bang, kita udah di luar pagar. Gelundung sayang banget, kita udah di luar pagar, ini kita bayar. Makanlah. Jadi yang tadi itu temennya abang, teman baiknya si abang, dia orang Egypt. Egypt mix Austria. Jadi waktu kita nikah dia yang jadi saksinya abang karena dia tuh memang best friendnya abang banget. Kebetulan sekali kita ketemu juga di sini. Metik-metik strawberry. Ya wes. Aduh, biasa. Gatal-gatal nih. Habis metik-metik. Ya ampun. Gak apa-apa ya, nggak ini. Nggak sharp, nggak apa-apa ya ngeblur karena muka-muka mereka kan tidak perlu ditampakkan. Parkirannya itu gunung kesayangan lah, gunung andalan kami tuh. Oh iya. Hah, yang belepotan sudah, ayo. Handphone mama ini nggak berhenti tededeng. Sudah? Oke deh. Oke gengs, thank you for watching. Bye bye. Ini kakak masih stroberinya. Ini udah dilap ya, udah cantik. Bye bye Louis. Bye bye Zoe. Bye. Don't forget to subscribe. I will subscribe. Thumbs up. Thumbs up. Bye. Belepotan. Aduh, belepotan. Bye bye. Gemes. Bye bye gemes. Aduh, si monster, strawberry monster. Mama, bye bye Louis.